Hvala vam, gospođo Raguš, što ste omogućili prenos sednice Narodne skupštine Republike Srbije i što moj lik niste prekrili crnim florom onda kada se obraćam građanima Srbije. Nisam znala da je to tekovina aktuelne vlasti, nisam znala da je to odraz medijskih sloboda, smatrala sam da je to praksa srpskog parlamentarnog života od kako postoji ovaj dom i od kako postoji televizija uopšte. Ali pretpostavljam da vi smatrate da je i to značajan ustupak i evo, ako želite da vam zbog toga budemo zahvalni, hvala vam što nas niste zatvorili u podrume i što možemo ovde da govorimo. Pozivate se na citate sa N1 televizije koja je napravila najmonstruozniji dokumentarac ikada, gde nas ne naziva građanima, nego pežorativno desničarima. Bilo koje druge političke stranke kada imaju svoje okupljanja i proteste kažu skupili su se građani. Samo kada ustanu državotvorne snage da brane Kosovo i Metohiju kažu okupili su se ekstremni desničari. Zar je moguće da vi posle takvog političkog puta, posle vaše političke prošlosti koju mi nismo zaboravili, danas citirate takav dokumentarac kao izvor vašeg informisanja, gde se konstatuje da je Srpska napredna stranka tobože nama pomagala? U ime Srpske stranke Zavetnici hoću da vam kažem, nemojte više, ko Boga vas molim da nam pomažete. Nemojte, molim vas. Jer znate šta je suština? Vaša namera je da nas oklevetate da smo Đilasovi, a njihova da smo Vučićevi, a mi nit smo Vučićevi, nit smo Đilasovi, nego pripadamo ovom narodu. A zašto se to radi? To se radi zato što je jasno kao beli dan da oni vas ne mogu da pobede na izborima. Oni to znaju i pokušavaju da zadrže monopol nad opozicionom političkom scenom, jer znaju da ovaj narod neće reciklažu, neće reprize istih sapunica. A isto tako vi znate da jedine političke snage koje mogu da dobiju vaše razočarane birače smo mi i otuda pokušavate da nas pripišete njima. A ja vam kažem, mi smo taj vaš monopol na srpskoj političkoj sceni i taj ping-pong demontirali i to više ne prolazi. I više nikada neće proći. Zato što se vi tobože, iskoristit ću vreme poslaničke grupe da završim rečenicu, zato što se vi tobože prepucavate, a kad stigne Eskobar imate iste stavove. Kad stigne francusko-nemački plan, Đilas govori ono što govori i Ana Brnabić. Potpuno identično. Prvi saveznik, prvi političar iz opozicije koji je otišao da podrži francusko-nemački plan je Đilas. Tada ste ga nazivali racionalnim i pragmatičnim. Tada ste tvrdili da je gospodin. 619 miliona tada niste pominjali. Preko noći ste izbrisali prefiks tajkun i on je postao gospodin, a mi lažne patriote. To je istina i to ovaj narod zna. A istina je najjače oružje i jedino oružje kojim ćemo se boriti protiv onoga što činite, ne sa ciljem da se sa nekim obračunavamo, nego da pobedi nacionalno okupljanje, da pobedi ideja suverene Srbije, da pobedi ideja slobodnih ljudi, da pobedi Srbija o kojoj će svako moći da kaže šta misli, gde će postojati polemika, gde će postojati dijalog, gde će postojati razgovor. I da, gospođo Raguš, gospođa Brnabić nas je i te kako pomenula. Pogledajte izveštaj iz medija. Mi smo je stalno na pameti. A znate zašto? Zato što zna da je odlazeća i da dolazi nacionalno okupljanje u kome neće biti mesto za one koji su bacili Ustav pod noge, a uzdigli Kurtijevu krpu iznad glave.